statement kan ti statement kan ti tak kha enge om je tu na reilo te kan soilo kang nakina video danga a trong chung chang hi kim chang jok chung kan la soi chun jom thawanga statement chu enge kan ti jang statement chu sentence engpo adik emo adik lo nge nga hi statement chu ani mai entirna mizoram khopui chu ai zol ani hei hi adika statement ani mizoram khopui chu kola sip ani hei hi adik lo chuwang chen statement ani ve tho khoya nge I om hei hi statement ani lo achan chu zona ani zona chu adik inemo adik lo theilo dik theilo dik lo theilo ani mun phia dro hei po hi statement an lo achan chu thupe kania thupe te thuron te hi chu an thalo thei ma se dik lo thei kha an ni ve lo tat sakei sen a khian phong pui tlang tiat lung a om he sentence ve thungi chu statement an achan chu marsa khian phong pui tlang tiat lung a om atia adikin adik lo thei kan la hrelo mai thei ma se statement ani tla thei hi chu chuan statement le ngai dan kha ka soi fin dewa thil sang chu ani tho ma se kan ngai dan re hi kan thil ngai tu na le kan ngai dan hi thuin han chan tir taila statement vek an ni hei ingai dan te kha thuin chan tir ta la emo soi chua ka la statement chu an ni mai chu wang chun statement ti le ngai dan ti hi argument a chun engemoni chen kan soi fin the ani argument kan define na apo khan kan sei le lokanga statement pakhat item an om ho chung zinga pakhat chu adangina nem nge kan ti ta emo angai tu na zongin ingai dan chau sei lawa ingai dan I nei chan I tran chan te ne le ingai dan I soi ho khan argument kan ti ta ni chuan poimo hela hian argument a khan statement kan tran chan ho kha logic a chuan premise kan ti bik ta a chuan kan dem nge statement a kan ngai dan a kha conclusion kan ti ve thung ani kongdanga soi chuan ngai dan kan nei chan kan tran chan te kha premise te an ni a kan ngai dan a hi kan thu thluk na kan conclusion ani mo na china kan soi tong khan ngai dan hi kan lo nei mei lo tran chan kan lo nei vek zel ngai dan nia kan hria tam tak hi chu kan thu thluk na a ma tanga thil danga tanga kan lo ngai tu chua hian lo ni to thin ani chuan hria tur bok chu statement ang reng kha argument sana chun premise angin a tang theya statement a argument san le chun conclusion a thu thluk na ani dei thei hei hian en taila khoi hi nge premise le conclusion khoi hi nge a tran chan le a thu thluk na sum dong lo tling tur chu midang te ngai ven pe an ni pumanga ka hi chuan mi hi ngai ven pe sin o he mi tran chan hian hei wang hian pumanga ka hi chu sum dong lo tling tur ani aron ti ta a chung pani hi premise kan ti chu ni mai a hnuai hi conclusion premise a thu thluk na a poimo zuala kan lu don ta ni premise le thu thluk na te an in mil vek ngai lo ani entina na china khan kan mo zai thiam thren khat chu mi pa an ni premise ni na mami war te hi zai thiam ani hetam hemi premise atang hian thu thluk na kan siam ta hei wang hian mami war te hi mi pa ani kan ti ta kan premise te hian kan thu thluk nei ta hian an nem ket zo mi lo an mil mi lo mami war te chung chang chu ran soya a premise te atanga lak chho chu ni ngei me ma se an in mil zan lo hei kan mong hian khatiang kha ni hi ta tak hian a poimo lai valid argument ti hi kan hria tangai ta ni kan premise le kan thu thluk na te an in mila premise ten kan thu thluk na an nem nge hian kan argument chu a valid kan ti thin ani mizo tong chuan argument fu te po ti theang mo valid invalid argument chuan tuna mami war te ang khan kan premise le kan thu thluk na te an in mil lo emo kan premise ten kan thu thluk na te an nem nge thei lo hian kan argument chu a invalid a valid lo kan ti ve thung ani mo chuan hei a poimo lai mu tak logica kan zir ber tur valid argument chu enge ni ta premise le thu thluk na te an in mila premise ten thu thluk na an nem nge hian argument chu a valid ani kan ti mo he definition ka hi ka siam ania heta hian han en taila kan premise ten an dik vekta se kan thu thluk na chu adik ani ti pom nge ngai khopa kan premise te le kan thu thluk na te an in milani chuan kan argument chu a valid ani mo
en tirna dangte ne ni khan kan soi chawng a hi chu voi le khata kan hriat thiam lo pon a chiang chho zel tura kan ngai don nia logic a subject ang khan han soi le taila kan argument kan zir ber chu logic a chuan kan argument siam le mi argument siam te an valid nge valid lo ti hi logic a kan zir ber chu ani argument le valid lo hriat thiam hei hi mi tam berin up kan rin phak bakin apoimo ani kan ni tin na hian chan chu hei kan han ti ho ta ngai dan te kan soi ta kan ngai dan chu ani kan ni ti mi convince dan enge kan transcend te kan soi ta argument te logic valid te tuna kan soya in bo hu mai the ma sin hriat tur chu argument hi voi tam takilo siam to a mi in an ngai dan convince nan che argument mangin enge anon an ngai dan anon zor ve photo tho che ni argument siam hi kan lo te reng to thina chu wang chun logic a hi chun argument thale thalo argument le valid lo clear san dan kha kan zir ta he wang hian logic hi apoi mo em ani chuan hei hian in chin taila kan argument hei a fu nge fu lo premise vaki re re hi an thlok thei veka vaki then khathi chu an rong a hring tha khop mai thutluk na chu wang chun rong hring ho hi chu an thlok thei thin ani he argument hi a valid em han en chin te u a valid lo ani chan chu premise hian thutluk na hi an nem nget zo lo premise hi dikta se thutluk hi adik nge ani ti kan pom lo mo hei han en chinang vaki re re hi an thlok thei veka premise khat na mo premise ni na vaki then khathi chu an rong a hring tha khop mai kan premise te hi adik ve ma se thutluk nge en teng chu wang chun rong hring ho hi chu an thlok thei thin ani ti adik le si lo chu wang chun hei hi valid argument ani lo he argument hi a fu lo hei hian en vele chinila tuil premise khatna tuya leya thokop thei ramsa te hi amphibian an nia premise ni na utrok hi tuya leya an tho thei ve ani mo hemi premise tranchan hian thutluk na conclusion kan siam ta chu wang chun utrok hi amphibian ani he argument hi a valid em han en chin teo he argument hi a valid ani achan chu premise khatna le premise ni na hian premise a kan thutluk na hi an nem nget emo kan thutluk na hi kan premise te atanga lak chhuah ti te pon a soi theiang kan thutluk na kan thil soi hi kan premise te a hian a in phum sa ang te po ati theiang mo chu wang chun he argument hi chu a valid ani hi ve thum hi zebra zong hi sawa an ni veka chuan sawa to phot chu thlok thei vek an ni conclusion chu wang chuan zebra to phot chu an thlok thei vek ani he argument hi valid em han en chin le ula he argument hi a valid ani makin ti mai theya a chan chu kan premise te hin dik ve ni chun kan thutluk na hi a dik don kan premise ma se hei kan moin kan premise hi a dik lo tlat meya ma se ala valid tho enge valid argument kan ti chu premise te an dik chuan thutluk na adik nge angai chuti khopa an in bil chuan argument a valid emo adang le chuan kan thutluk na hi en ta chiang taw la nakina pozir chiangula kan premise te pahnia tanga lak chu ani zebra zong hi sawa an ni veka premise hi a chuan sawa to phot chu thlok thei vek an ni chu wang chun zebra to phot chu an thlok thei vek chu wang chun he argument hi a valid ani ma se valid ringot ma se he argument hi dikzan lo om achan chu premise khatna hi dot ani zebra te hi sawa an ni lo hei wang hian concept trong kam bung ro poimo adot le kan kai thar le ang ti khan poimo le bon kan argument a fu mai ba ka kan premise te thudik an ni bokian kan argument chu a sound a nget kan ti ve thun hemi ma che kan argument kha a velita a nget lo ti na ni mo kan argument kha valid ringot ta se a premise a dik si lo chun a nget lo kan ti ve le bokani mo kha ni mai chuan eng chiange kan ti argument thale thalo hriat hran nan logic hi kan zirani chuan hemi omze chu argument a kan transition le kan thuthluk na te an in milam ti hi logic kan zir ber chu ania hetia kan transition te le kan thuthluk na te an in mil hian
kan argument hi a valid kan ti thin mo ma se kan tranchan kan premise te an thu chal kha adik le dik lo ti lampang hi logic a chon kan zir lo ta a mark subject dang kan soi ho antinan physics te history te mo anatomy te chemistry te economics te pon yang chu khating ho khan kan premise te dik le dik lo chu kan zir thin ta khatiang thu dik kan hriat to sa tang khan logic a chon han reasoning han ngai chuk tu ha kan zir ta ni entin mo kan premise te thu chal adik le dik lo lam hi logic a hian kan zir tel lo mo kan premise ten kan thu thlung na an nem het nge yam ti chia hi logic a chon hian a huam ani ole tikhan tun video atan chon atom na kan lo thleng ta der me kan thu a in a sei deuh na nga ma se han soi vak a har veng renga tiang chu mizo tonga thil om ngai lo te dia ani na bodo ya soi tel homa a technical lu tu ka soi chon kan man lo te hlom chia atom na tan kan en non zoi yang he video hian enge kan zir eng trong kampung ro nge kan zir chua ama sabera chon logic chu nge ni logic ti chu trong thlung pa ngai chun thil sang sang soi nan ten mang thina ma se a subject ang chuan argument zir na ani chuan argument chu nge ni argument chu statement pakhat ai tam anom hoa chung statement zinga mi pakhat chu adang ho tran chana siam ani hian argument chung statement om ho chu argument an ni emo ngai dan chau sei lawa kan ngai dan kan nei chan kan tran chan kan sei tel hian argument ani chuan adot le valid argument chu nge premise an dik ani ti ipom chuan thuthluk na adik ani ti ipom nge khai khopa premise le thuthluk na te an in mil hian argument a valid ani mo chuan kan zir dang le chu sound argument kan valid argument a khan kan premise te kha lo dik thu dik lo ni bok ta se kan argument chu a valid tel chuan valid argument te hi sound argument an ni kher lo ti he video hian kan zir ani heng kan thil zir te hi tuna la chiang lo ma se a video dang le te khan kan adang kan siam chho bel lenga kan thiam chho bel zel tura ngai taila atira tanga en non te po kha hrelo tur ni heting chu voi khatna han thiam ngal duak duak chi ani lo ta chu wang chuan hu phur lo tur ani tikhan atom na kan lo thleng ta a tuna kan thil zir hi informal logic ani logic chi hrang hrang awma chuta chun tuna kan soi chin hi chu informal logic bik chuta po a bul tran na tak tak ani ti kha kan hriat a tha a chuanin he video a min lo en sak tu te hna lom thu ka soya adang te po in kan siam le tur te po lo en chun zom zelanga hemi video le a chuanin trong chung chang kan soi don ani ole mang thau le